علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. با نقدی که از یک اثر سینمایی صورت میگیرد، یعنی به الکتریکی که لسر اثر سینمای صورت دیگره، یعنی لیت اعتراض کردن خواها اثرکی سینمایی بله خواها ناخواه خواه ناخواه یعنی خواه نخواه ister istemez yani. بله توجه ما معطوف به دو جنبه است، یعنی دبی یعنی او کامه بری خود ده عالیا yani yani dış dikkatame dikşine beri dikkatame توجه ederek ki بله او دتش چنه او انا بشه بله یکی اثر خاص و دیگری کلید سینما، یکی yani özel eseri ki o evet diyaji kilit sinema çoğu kilit sinemaya senen كليات نابا كليات السينما yani kilit بدالية نتة كليات بالجرجة كليات كليات السينما yani yani vaka ve özel o gelen yani umumi buna sinema yani. بله نقطه پس هر نقدی پیش از آنکه بررسی یک اثر ویژه باشد. پس پشتی هر نقدی یعنی هر الکتری پیش از آنکه بری بررسی یک اثر ویژه باشه بری کل سر yani eseri ki yani yani پیش از آنکه بررسی یک اثر ویژه‌ای باشد yani سر eseri ki özel vere araştırmışkirin evi eleştiriyani pasok دوباره ای است جواب بده شکلا به این سوال کلی سینما چیست؟ پاسخ دوباره ایست به این سوال کلی کی سینما چیست؟ yani پاسخ دوباره ایست پاسخ yani cevap ikinci yani vakit jaraki dineci şeydi be اجا جواب جي به سوال هاني يعني جواب اكيد اجا به سوال جي şeydi be ku evet beyin سوال külli ve suala külli ki sinema çi acaba sinema çiye yani gene ve cevap viyaji beden yani böyle mesela şu mego de dikkata merdik şeyin okey ki o ija gavak eser ki mesela hakkı vida araştırma bike ve eleştiri bike ija de cevap akidin ejiye yani او جواب سوالك كلية كوتشيا كو سينما تشيا اف سينما تشيا ويا كلية اجا دبني مثلا سينما اذا اجا فلان اثر وانا جزينه اجا عاول مثلا قالك مرض اثرك araştırmış بك غير عاولي مرض بزام بك سينما تشيا نعم معنى آن این است که نقاط در پاسخ به سؤالهای بینندگان جواب قانع کننده ای داشته باشد. معنی اوه قانع کننده ای داشته باشد. بله معنی اوه که نقاط yani eleştirmen eleştirit ki eleştirmen نقاد يعني يخرج يعني نقاد بمفرد نقاد بجمع وإشارة نقاد در يعني هذا مفرد كيف خويني ده باشتره eleştirmen yani eleştirmen der pasok de cevapdana به سوالهای در پاسخ به سوالهای بینندگان yani cevaba suale van seyirciye da cevabı kane کننده ای داشته باشد. yani gene cevabı ki
وصوان إقناع بك قانع كروخ راس صحيح. صاحبه يعني جوابك أربع جوابك مقنع جواب ده بله منظور نوشتن نقد إلزاما نوشتن مقاله‌ای درباره یک اثر روی صحنه آمده نیست. بله منظور نوشتن نقد yani eleştiri yani maksud nivsandına eleştiriye بله İlzamen nivişteni makale-i derbare yek eseri ruye sahne amede nist yani ben bejin kul lazimi ve yani nivsandına makale ki de hakkı esere ki atiye sahne atiye ruye sahne yani eviyat işte ki mesela ilzami nine yani. بله إلزامي نينا يعني نه شرط إلا تحقق مقالة كده بنفسها مقالة كده بنفسينا تحقق بأثر ده بله چرا کی درسای نظر کلی خود نسبت به سینما نظر خاصمانه را درباره فیلمی مخصوص بیان میکنیم شما در سایه نظر کلی بله کلی خود yani دسایا نرتنا خویا کلی بله بالنسبة كرنا السينما بالنسبة بالسينما نظر خاصمانه يعني بقشكي نظر خاصمان نظر خاصمان ما خصوصي نظر ما خصوصي بله درباره فیلمی در حق فیلم كده مخصوص بیان میکنیم درباره فیلمی مخصوص يعني در حق فیلم کی خصوصی ده بیان کنیم بیان بکن يعني بیان بکن چی موصا يعني بله يعني چرا کی شو بیا جمله کی شو کی ناقصه شو کی در سایه نظر کلی خود يعني بن سيو اتكيا نظر اخويا كلي نسبت بالسينما نظر مروي يعني الحق السينما ده شيء يعني بن وي او كويدا بن غنغاويدا نظر خاص مره يعني نظر اخويا ما نظر اخويا خصوصي ما بدرا يعني جبو جمعيه يعني متكلم مع غيره نظر خاص مره در باره فيلم مقصود حق فيلم كي خصوصي ده بيان میکنیم بیان بکن بیان يعني بن نظر خويا كلية قبل السينما يدنيرن نظر خويا خصوصي حق فيلم كي خصوصي ده بیان بکن چی موصلكم بله قولش اخو دبن يعني نيرتنا خويا كلي للسينما دبن وي صاياوي ده اجا لسر اثر كي خصوصي بیان بکن بله يعني مثلا سينما تشتكي ام بيجن كليه فقط بني ويدا مثلا هنا كي تشتي طالبي هنا اثري هنا لبين نظره جاكي هو كليه من السينما يدنيرن اد بني وين نظر ده اجا ملوان مثلا هنكي تشتي خصوصي حقي واندا اجا ام بيجن نظره ماشي قرشا ماشي ام ويا بيانك من از همین جاست که هیچ نقادی اجازه منطقی ندارد آجبر ویاه جاست يعني جائز yani hatiye yani jber via yani bundan dolayı yani eleştiri mantıki yani cevaz ekiviye mantıki tine tab usul ve tarifi mu'takid bişeben حتى كم أصول التعريف كي يعني وصا إناشلي تعريف كي معتقد يعني شو بيا ولا بقول شو نابد بدنا ده وشو بيا معنوي جي على شيء يعني يوم صحيح بله هنر هر هنرمندي ونقد هر نقادي بوي خود نقادي بخين بله والنقد هر نقادي بوي خود ورا مدهد يعني
te her sanatçı o eleştiri her eleştiri bu khod yani hoşbuna xo ura midet dede uy tişti. Yani herkes يعني hoşbuna xo de sanatı يعني hoş. بيجن بوي بمعنى بين وفلان وبيوانا تي وي هواي تي يعني هنا كيج ام بيجن جبينا خود دوي وي اثري خو وي هنري خو يعني Mele. Yani يعني fıkra هنري هر هنرمندي ونقد هر نقاضي يعني هنري هر هنرمند كي مثلا بيجن ميرك مزيسيانه البوم كيشتي وياخذ مثلا ام بيجن رسامه طابلو كيشتكه وياخذ ميرك eleştirmen edebiyatı da eleştiri kilser eserki sinemayı çetke gava kuvana çetke mutlaka heneki bina xo yani em bejin veki em bejin çiki bu bejin tişteki bejin ola anladım ne biram yani heneki ev ka xod ke ve Yani ev desene xo bide uy tişti ha. yani enki rangu denge xod ke nişan da bedere Aynen mele. Ev uygunu ne Seda? he Ebiyat uygun ne acaba ebiyat? Kija ev برا ما قرا ما وياه كنا كا بيجن بانقدكي ازيك اثر سينمائي صورت ميغيره خانخا توجه ما معطوف بدو جنبس ياجي جنبه جنات بيجن جنبس يكي اثر خاص وديغري كليه السينما اجا ديسا دويدري دا جمله كي قراها والنقطه سينما نقطه دانيه او جمله كي ولد قيويدا جي قال ديسا نقطه به او كليات وخصوصيات الظلام دي يكي دا تشخو دويدر هذا معنى آن این است که نقاد در پاسخ به سوالهای بینندگان جواب قانع تعبیر علاقه پیتونه منظور نوشتن نقد الزامه نوشتن مقاله درباره یک اثر روی صحنه آمده است يعني بحث صحنه محنه باورناكم يعني ارتباطتونه بس هر نقدی پیش از آن که بررسی یک اثری ویژه باشد پاسخ دوباره ایجا کلیت سینمای را گیریه چرا که در سایه نظر کلی خود نسبت به سینما اویاد به مثل چونکه مثلا بحث کلی سینما بیاد در راست به اویاد به برحاله چرا که در سایه نظر کلی خود نسبت به سینما نظر خاص من را درباره فیلمی مخصوص بیان میکنیم یعنی مصادقن اویاد به از همین جاست که هیچ نقادی اجازه منطقی نداره تا به اصول و تعریفی معتقد بشود اویاش خو مگو معنی آن شوی کره اویا نابه هنر هر هنرمندی و نقد هر نقادی بوی خود ورا میدهد yani ولا جاء خوشتره ملخ مالی جا خوشتره سيدا حتى تبين نجو ما خوشبو بشك توهيا خون جا خوش براسته مالی انسان مرقدی کرم کی ازونا بله ازونا امیار حتی شو Ali شما با هواپیما به تبریز sefer میکنید siz uçakla Tebriz'e yolculuk yapıyorsunuz. Ez mihmandar yani o hostes, o uçaktaki görevli bayan erkek neyse ondan saat-i nüşestini havapeyma ra yani uçağa oturma saatinde Derburgah Tebriz bu havaalanında Tebriz havaalanında miprusit ki hiç cimtiri mala kadri ki cani 51 52 Seda 52 52 tam ha 52 خويا زلمه بيجي بدي خويا راست ka 52 ولا خوري يا زلمه بكبه خوري هيك خوري tamam بله شما با هواپیما به تبریز sefer میکنید bir uçakla Tebriz'e yolculuk yapıyorsunuz. Az mihmandar hostesten saati nişesteni havapimara yani uçağın inişi saatini Derburg ve Tebriz havaalanındaki uçağın iniş saatini evet bir soruyorsunuz ve bu cevap eder. O da cevap veriyor. Şimdi biz cevap avi hem desek mezadikin cevap avi hostesi. Evet. Cevap eder.
Takriben saat 10 nizdik Tebriz meşeyim. Saat 10'da yaklaşık Tebriz'e yakın oluyoruz. Ve takriben saat 10 der menzili khud başit. Kendi evinde olacaksın. Ev yazın takriben saat 10 der halim havayı Tebriz estim. Tebriz ev cinabı. Dengi malakadi. Dengi tatı brine. Seyre malakadi. Dengi tatı brine. Allah ve ben piştik tuttu ne? Ana. Baş. Ana baş. Takriben evet de saat 10 der furudgahı Tebriz hestim. Yaklaşık saat 10'da Tebriz havaalanında olacağız. Ev yadı be. Tamam. Takriben saat 10 nizdiki furudgahı Tebriz hestim. Tebriz havaalanına yakın olacağız. De sanki uyguna ne olsa? Mele deye. Evet 53 nasıl? Şuma yek habernigar هستید اون یک مثلا مخابرن و میخواهید با یک رمان نویس ملاقات کنید اون دخوازن که دیگل یعنی یازار رمان یازاری کی رمانه یعنی ملاقات کن یعنی پیرا گرشمیش بی درباره ترجمه حالش در حق ترجمه حالی ویدا ازوی میپرسید جوی اون دپرسن اون بیجن چه اون چهار پرسن در ابتدا مختصری از زندگی خودتان برای من بگویید. Genelde Ustad Bey'in ve ilk önce sizi tanıyalım. Aynen. Böyle. Sizi tanıyalım. Evci yani Ustad Kurtajiyana ki خود بيجي. در ابتدا مختصری از زندگی خودتان برای من بگویید. اول دا yani Ustad Kurtajiyana ki خود جبو مرا ببيجن. بله. یا باشه. در مورد شخصیت اصلی داستان برای من بگویید. در مورد شخصیت اصلی داستان حق yani şahsiyete asli yani emcimeki kömben ki yani kahramanı ve romanı حقیقی da برای من بگویید حقیقی جبو مرا بجه ابینا ابا وجوی خوشتره شما کتاب خود را در دو جلد منتشر کردید و کتاب خود دو جلد دا yayınlamış kiriye در این مورد هم توضیح دهید دوی خونی داجی اینکه izahat بدی yani بده اویا به ترجمه حالش از وی میپرسید اویا بحث کتابه از بخش فروش کتابتان راضی هستید از بخش فروش کتابتان راضی هستید yayınlamış kirin و فروتنا کتاب خو راضی نه یا نه اوجی ترجمه حالی وینینه yani شما عین حوادث زندگی او را به داستان تبدیل کردید زندگی او را yani شما عین حوادث زندگی او را به داستان تبدیل کرد yani ve عین olay hayatavi ve yani çevirmişe yani bir ve hikaye kiriye yani hoştur emel برای ترجمه حالش ترجمه حاله و در ابتدا مختصری از زندگی خودتان برای من بگویید من پنجی و چهار شما با یک از بازیکنان مشهور لینگ برتر فوتبال لیگ برتر فوتبال صحبت میکنید ون به یکی جوانجی مشهور لینگر لیگا چیتر لیگ اما فوتبال را ون صحبت دکن و میخواهید بدانید که به نظر او کدام تیم امسال قهرمان میشود ون دخوازن هین بکن لگوری باقشاوی او ای سال کیجان تیم ببه شامپیون از او میپرسید وجود پرسن به نظر شما ممکن است تیم ملی ایران امسال برنده جام آسیا بشود لگوری و لگوری و ممکن است که تیم ملی ایران و آسیا kupası و falan بیاش کدر آیا می توانید بگویید که وضع تیم
شما در لینگ برتر چطور است؟ قید به اون کارن ببیجن که دورما تاکما و در لینگا چیتر دا اوی چوابه. Yani birincilik, birincilikte çava. شما کی و چگونه شروع به بازی فوتبال شما کی و چگونه کی زازarca Seydan, ki zazarca demdi beni. Ne zaman? Ne zaman ma'na bale. شما کی و چگونه Ben ki. Aynı hiç fark ne ki. و چگونه شروع به بازی فوتبال کردی و چه چاخی و چوا دست به لیستگاه فوتبال کرد پیش بی مگو گرشا خود حقیقا کی جای وقت شامپیون دوی حلقه بتنه پیش بینی شما درباره تیم قهرمان جام لینگ برتر امسال چیست؟ yani öngörüya ve yani tahmina ve دحق قهرمانتیا تیما لینگا birinci lige da ama isal çiye. Yani mesela gerçi olabilir tam evknine fakat uygun teşkiledik yani. Evet. مالزونا. مگر شما خودتان باور دارید که لینگ برتر وضعیتش خوبتر از این میتوان باشد. غیون خودتان ون بخو باور دارید ون باور دکین که لینگ برتر و کابی birinci لینگ وضعش خوبتر yani durum avi çetir az in mitavaner başıd. Evet ha çetir be ben. Bu sabah. Yani en münasip durda değil. Değil tamam. Aynen. Evet. Kerem göstereyim bana kadri. Şuma mihahi siz istiyorsunuz ba hava peyma ve İran brevit uçakla İran'a gitmek istiyorsunuz ve yeki ez dostane tanra haber mi değil ve orada bir arkadaşınıza haber veriyorsunuz ta ki der furudgah havaalanında ez şuma istikbal kunet havaalanında sizi karşılasın ez o kumek mihayit ondan yardım istiyorsunuz ve der telefon bu ummi goyit ve telefonda ona söylüyor ne diyeceksin yani telefonda bir nevi beraber malum neyiz men çi saati banda bir Darasen. Dengede te brayne istemele kadri. Evet beraber kardeş malum neyiz belli değil ben çi saati bu anca bıraksam ben hangi saatte orada ulaşacağım varacağım tu aslen zahmet nekeş sen asla zahmet çekme ben khud emra yek curi bir khane mirasanım ben bir çeşit kendim eve ulaşacağım bu olmaz böyle söylenmez önce çünkü ona söylediğine göre böyle söylenmez azizem değerli kardeşim hava peymayı men saat yazda şeb der furudgah bi zemin min yeşinet benim uçağım saat 10 gece 11'de havaalanında yere inecektir. Mitevani bir istikbal men diyayı beni karşılamaya gelebilir misin? Bu sanki biraz uyuyor. Uyuyordu be. Ahavi çiyev ya. Akhuy de ben akhuy ben akhuy. Farsi da akhuy tünne yani. Beli. Arabiyle ben akhuy. Eğer ne tavanesти be mevki be furudgah برسی eğer sen havaalanının mekanına yerine gelemiyorsan ulaşamıyorsan hatmen be mevki da yani zamanı bir de be mevki be furudgah برسی o uçağın havaalanının zamanında ulaşamıyorsan şayet hatmen kesin eğer ne tavanesти be mevki eğer yani mesela sen zamanında yani havaalanına yetişemezsen evet hatmen kesinlikle ben zeng bizen beni hemen ara da ancak muattel neşevem da ben orada şey kalmayayım yani boş kalmayayım diye gibi bir şey.
Bu hiç olmuyor zaten. Yani vakit bir jelvederi perişan erim yani az. Ha, böyle. Bir şey dün gece tasvip sabaha kadar hab çeşmem neref. Gözüme uyku girmedi. Çıra ki evvelin bar ilk defa suvari hava pima mişevem. Yani ilk defa uçağa biniyorum ve rasteş kemi mitirsem doğru biraz da korkuyorum. Bu hiç alakası yok. Doğrusu biraz da korkuyorum yani. Evet biraz da korkuyorum. Azıcık korkuyorum. Evet. Şu tavri azizem. Azizem nasıl oluyor? Hayli vakit vakit çok. Şu tavri azizem yani nasılsın azizem? Tamam. Şu tavri azizem nasılsın? Hayli vakit ki hem digeri ra ne diyeyim? Çok zamandır birbirimizi görmedik. İnşallah ferda mi biminet. Yarın yani seni göreceğim. Mi binemet yani yarın seni göreceğim. Yarın seni göreceğim, evet. Uygun olan dediğimiz gibi 5 şıkkı. Azizem. Azizem evapayma. 11 saat. Tamam. یکی از رفقای صمیمی شما برای دیدنتان به محل کارتان آمده است. یک جهوال صمیمی و جبو دیتنا و تجیه کاری و آتیجیه کاری و iş yerinize gelmiş. Veli şuma با کارکنان جلسه دارید. Fakat hun digel van evi ku iş dikin oturum eki ve heye yani oturum celse dikin yani toplantı dikin. Ve ne mi tevanid celse ra ta'khir ya ta'til kunu. O nikarın ev oturum akı ta'khir jibkin o nikarın ta'til jibkin iptal jibkin. Ve ba rafiqi khud sohbeti mufassali daşte başid. O nikarın yani ku yani bana ava bakın ku digel be hevale xo yani sohbeteki direj بكن بنابراین از رفیق خود عذر خواهی میکنی بنا سربیا جوال خود عذر خود خوازن عذر خواهید کن yani özür dilemiştik. İcabına çi beş. ببخشید آیا می توانم شما را به همکارانم معرفی کنم؟ به عفو edersiniz آیا از کارم و به وان احوال خورا yani وان همکار خورا احوال خورا معرفی کنم از وان بدم ناس کرد yani همکار اون yani sizi iş arkadaşlarıma tanıtayım. دوست من اویان آقا دوست من چرا çünkü evya gene özür pazı evya okni دوست من چرا در این ساعت بعد مزاحم ما میشوی yani دوست من چرا دوی ساعتها نباشته نجیبی ده نه خراب ده و yani مزاحم ما شو میشوی yani ممکنه ما حساس کنو ما بکن تکی yani میشوی مفرده yani ve ساعتها yani چما تاتی yani ما حساس کی بله لازم نیست که عذر خواهی بکنی لازم نینه که تو عذر خود خواهی چون تو yegane dost من هستی çünkü لورا تو tek dost منی ev jinabe معذرت میخواهم از عذر dilemiştim از عذر خود خواهم من باید بیرون بروم از لازمه که هرم دروا تا با همسرم به خرید بروم شبو که از و احوال خود yani emharın alışveriş etkin yani meğer dışki bısın ev jinabe عزیز من yani دوستم عزیز خیلی معذرت میخواهم از پر عذر dilemiştim جلسه از پیش تعیین شده دارم yani oturum ki برش بره و ما تعیین کریه oturum ki ما یوسه ممکن است زمانی دیگر در خدمتت باشم ممکنه زمان کی دنی از خدمتت تداوم yani hem görüşmüş bibin hem evde mümkün ya İşte evya خوش. evya uygun. Bəli. پنجی و هشت دوسا پنجی و هفت پنجی و هفت شو پنجی و هفت خیش دقیق پنجی و هفت شما متوجه میشوید که سویچ ماشینتان پیش شما نیست
ون دقات دكن دنيرن كو انقطار عربي بورانينه فكر میکنید سویچتان را در رستورانی که در آن نهار خورده اید جا گذاشته اید فكرين وانتبه والله ما بي انا اختار اخو لو الرستوران صار كمالي شيبي خوريه نان نيفرو نان نيفرو اري يعني ما نان نيفرو خوريه ملويش دي ملويش دي بنابر این بالرستوران میروی برمیگردید جبونا بیا و دفتلن دچر رستورانه و به یکی از مسئولین میگوید تو یکی جوان گرevliya دبیشی جرا اگر سویچ مرا دیدی فورا به من بفرستید اگر و انقطارا مدیتیه همن بشین بدن من شراب من خبر نمیدهید که سویشم را اینجا نگه داشتید شما و خبر ندام من نگو وای انقطارات لورا مایه نوصا بله ببخشید یعنی شما خبر ندایم شما ابنکی شما تا خبر ندایم ببخشید روی میزه روی میزهای ببخشید روی میزهای غذاخوری سویچی دیده بله عفوا دبی لرسل معصا کمانا خوریه تو انقطارات دیه چرا از سویچ خود مواظبت نمی کنید آقا اوید چما تو انقطار خو دقتنا کی افندی میدانم سویچ ماشین مرا کسی از روی میز برداشته است میدانم سویچ ماشین مرا کسی از روی میز برداشته است بله از زانم که انقطار عربا ما یکی جروی معصی هلانیه بسر معصی هلانیه راست بله جه خوشتره بله زنم بس از اونم خوزیرو بس امیرو بیاد بس هواش خب او کش دگشت به سواله